Kani ka jaka ka bangayang hang ni bahap apo ka snong lum dak khla ya ka baki pai ba ki khamtep kom ka rembang kadai hapreng jong ka yang mene jong ka balang festival lum dak khla bat kum juru ka jaka ban pelong ya ka Cherry Blossom Festival ka baki tep kom kamaran kor kalang ka jingjang na kani ka yang mene hang tai apo jaka long festival lesekan don kom basis pa mitar ei nyilak ban kan mau ba ka Cherry Blossom Festival kan long dadu ka khat nyu tarik bakan kot adu ka khat kan darek jong di umrai ba mentah kabamot kakak kena trik di kesi ublai bat din mata kadau ban kaliang jongki sang balang bafer hene po ribhoi po ka chatri jo ka joint action committee ki persya bahaya kene bat penkut ya kene ka festival ha kasi ublai te menta kasi ka shipo tarik jong unai weng arja fulai kira themu ban pelong ya ka jalang pat ba hene po yo bhoi rembang ban persai pat ba balai baki kwa ban persya ya ka jeng penkut ya ka Cherry Blossom Festival ha kasi ublai ani nak kaliang jongki borsnong hangde kem simlasya ya ka GC ban pelong ja ka jalang tak kembali daw bagi musim Melayu ya kajing thok nak kaliang joki kat bana kaliang kena lam ji sifat bagi sama nak kesnong kila air kajing thok so secretary ban pan jengbet ban pelong ya kadai kajelang di nomor ba kam sim lasya kesnong nak kaliang gaji siru kam sim la pelong isu ya kadai kajelang ni kala su ai kajing keren lamba kala tak kebor jongi bagian persai pai ba halo kadai kajing tu ko jongki tem tanginya sengap kai ke baki thok jo gaji si pen pau haka bedai bakan dia kajing persyak ke jongki ban penkot ya ka Cherry Blossom Festival haka si ublai bakam juru ya ka jemu miona jongki ban pelong ya ka jalang apo yo bhoi rembang yang ne kum sama jong song snong jong ne kalum let khla bhoi rembang kai ka bang ngau khya shi kadai akan dia kesengi pendap ingin dak jeng lengo haba ni labu la pelaj du di sosial media bangin le ya ke publik meeting dak ka bajai-jai akan dia kesengi Henry kedit insan yo kubur bertamat ne bag kimsya ingi bangin le ya kene publik meeting akan kesini ho jak ni syang inda kaliang jo kesnong ila pendep ke kamram ila pha ya ka kot ya ka city ban ibu akaying jong i secretary bat akmi jong i ila ai ke jingtip ba i secretary mdon ila ong i ba na jingtip lam ya i secretary ba in sim khia ya kene ila hoi henry ka ba pen lango ingi menne pat abang yo sngo pen ban kesan ba ki ong ba krem yo information balai kim ong lupa nyaduk tu singi pelak dep ngil ai ki ka jingtip ka babiang ka por babiang lada ki ai ngi daduk tu singi lak biang ken lada ki priang ne ki priang ya kane ka jing temu jong ina kaleng sinong ka jing le ka jong ki ka pen pau sai yang ngi ken ba ngi dei tang kit kiria kim nyau kor yang ngi henrei nak kata kadau ni dap khia ka ba sikat de ni singo ban ai ku play kerpang ya ki media ba pi lai sim khia kane ka singi henrei hose kalong pemban dak ne henrei ai ku play kerpang ham ya ke JSC kabala ya tur kabala ile kala kadiai haduk kan klimat ka bamta kadai ke jing trestom ke jongki oi kidon ke jirut jerwan kidon ki lit kijinat ki ba pentko hakar kom trekam Henry kim siam lak kantin kai ka mga kwa banong kadai ka ri kadai ka thain ka boblei lak kerku kerpang ya kane ka family boy jingi haduk menta ru 4 ja ka ai kumba ja shi ki jalla Henry pose menta lak temu pen ban monra da kane hakani ka singi sonde kenrei isngau thang hak bagi dekini ngala kha pun ya kha yang hak ne pok snong lum kla kumu samla bangan bangan burom lem ya kane ka singi sonde henrei menta bat kim sha skor kim sngau shu ka ei ka banja ka ei ba ble le pelang imtip henrei nakaliang jongi kum berit baria ni subu tang ka jingduai ba ble le ka ei bo phela lada kiru kisim ya ka bor halade nakaliang jonga suban pau tang itai ketin kum no song snong kublai sibun ya ki baro ya ke por ke koror ke jongpi ke por pemecah ta bakim sya syu bakin pelong public meeting ne mau pipin persya ya kata ban penkut ya ka si bersama kasih bai ibat pinjale na ni smat akaliang JC da kaliang ke jongi ka JC hi ngadai wai kumu konsamla jong de kachnong da kaliang ke jongi ngin siong perkhat abi dei ngene ke jingle don bor jong ka government ya ka ba kane ka jela ke jongi ha ka jing yo i ke jongi kamdai syuk kum kata ka jela ka ba sensar pai ba kala dai ka jing sensar don bor jongno na kata ka dau da kaliang ke jongi ngiso ban penram jur ya ke government ya ka ba wat ban pelong ya kini ki jing pen pau ke jingi ya kata ka jing persya ke jongi ha bedai wat kani ka festival ka ba pelong ha ka singi ulai ni penram jur bat ngiso khia adu kata ya ka ba ngi kum ki pai ba kum kinong song jong ka ri India yin mamla asyu ban mi sekmat yin mamla asyu ban kran ni ka ai ka khia ka son jong ki pai ba Kristen ni wan hang ne na ka dau san jong ki pai ba Kristen ki bangej
baka sngi ublay kadai ka sngi ka bakartang ka sngi ka bakarpang ingi kum ki kun Kristen nak ta kadau ngi kwa ban penpau sya ka perthai nyem ting nyem ri ba ka sngi ublay hi kadai ka sngi ka bakarpang kadai ka sngi ka ba kong santam ha ka jing im gujungi kum ki Kristen Kaji-kaji katung apa? habidai ka jingkran jong i deputy CM ha gini ki dayo ki bala depno dakaliang ka jong ki ong ba kadai tang ka sin ka ba menta ka ba kin pelong hai ka bedai bet ka sngi ublay dakaliang ka jong i ai kublay ba kani ka jing ki ka jong i kalalong ka bejok wal ada ngimla ban penkungu ya ka sarkar ha kani ka tayo ka pementa ha kini sngi ba khat kendai tarik ha ngimla ngim syamla penkungu henrai ka ai ka jing senang bat ya ka government kalong ba nang nang syakmat ba kampit chu ban perlong ya kino kita masa ban yamane atau blading utau blay ya atau ding the Japanese kimdai chu ban perlong ya kini kita masa ban rakhi lane ban penun burom yuni blading gijongki bat kadai kani ka jing senang ya ka government hi ya ka sarkar hi ba kampit chu ban perlong kino tamasa ha ka sngi ublay khamtam ha kini ke area ka jungi Ya. Nakaliang jungi ke XYC Ripoy District. Hadin pa nakaliang ke JSC kalau yang berbeda kalau ke Putih Penting masa kasih. Akwede bata kecil persya ya kecil pelong ya ke ya tamasa cherry blossom kapan kut hakasi sublay. Kapa ki paipa nong senang kumjuk nakaliang jungi bidon ni kata kecil so ba ngim so hap ya kecil kut ya ke cherry blossom hakasi blay. Oh ngim persya ya ka jipelong ya ka cherry blossom hakiwe pat kisni po ya lai ka sublay. Namar let's say kan kentiu ya ka revenue jong ka sarkar namar kumbalong himenta ka sarkar kadon hapring gejik nama ki kinom hitai kim yok tulap ki asha ki syak tulap let's say ka revenue ka bami naka cherry blossom festival kani rap sibon ni lo ngim dan ya kum kata yakub kita gejik persya handrai ni smukhia ha ka pide ba gejik pelong ya ka cherry blossom ka bangkut pat ha ka si ublay ka bangi kum ti kun Kristen ku panggil aktif ya ko ka dalam megalia kumbanyu play person kita kena senang Kristen dibagi nyu kentang satu kata hak kasih play dan Andre minta kasih ngira yo jidep ba nakalian kesenong bisa mulai jingbet dengan pulang ya ke public meeting akan ke Jaka buatlah nakalian ke JSC ke Laptip Jaka District Administration ringkat pat ki kinong senang lah kinong gila senang akan ke Jaka dan Andre nomor bagaimana yo ya ka permission nakalian ke senong ni nakalian ke JSC ringkat bat ka HYC hidup bukju ngila pensengek ya kana ka public meeting Henry ngi penpau pat ba dari leiru ngidap la ka sokiam sim ha ka bidai bat ka jipenkut ya ka ciri pelusam ha ka siublai ka badai ka ski ka ba kentang ka badai ka ski ka ba ki rungai Kristen ki burom ya kana ka ski bat ngan so ban ai kublai ru sibon ya ki pa ka ajing kersan hamtam ki pa no kersan ki bla kersan lengba ki comments dengan hak ngiyo hapo ki social media ba per kalau ada ha Facebook, ha YouTube dan hak ina ki benta ki ai ki jingkersan ki jongki naying ki ai ki jingkersan ki jongki na tpel na jiktia hande ki kelmi samadan kane kadai ki jinglong ka bagi julong na kapor sakapor te kumta ngamdan iye bantang hande ngi penpak ngi na kalian jungi ka kenhun kum ka cuasi nari bohote dalile ngim sufnat ka jipenkut ya ka cherry blossom ha kasi siuple dan ka teh ha kasi sonde balara dangla ngi pintu ya sarkar ba sobha ban kende tarik no kenang ba ubapun balangru sub musim dan sufnat ya ka ba sarkar kelasip ya karai teknik katum jingi ka jinda sarkar ni bakan kan rantin ada te kani ka por wamta ngidon hang ne po madan kur kalang kumbangila yo ka jingelang na kina po ya kren namta ka ni cherry blossom yang aku semla nong susnong ngaso dap daging so diaw bagi susi ka kraw halor ka ne ka cherry blossom ka bagi pelong hak khnai tarik ka badai ru simblai ni kum ki samla snong klem na persya halor ka jingwan ka ne ka cherry blossom sundre ngi persya tang bagi penkut hak si turai belong hak khnai tarik de ka e ka bal sokya susu kolong ba don we na pedeng ki member eksekutif jo snong bala keren ba bebun balang kim persya halor kejingwan jo festival cherry blossom hane maran kur kolang berembong ndai ong ba kidon tang we argun ki samla nong snong ki ba persya tenga sukhi ngasu khia halor ni jikran jo we ni ki member eksekutif halor ke jikran jo kolong ka ba klem nong rim hato
Sobanwan kene lalum se ek dorbar eksekutif senong. Atau lalum se ek dorbar pajba ban pensyai halor sobanwan dengan festival. Nga kum somla ngadap gajing sukya ban ngat pedam juru ya ke sorkar halor gajing bom sangap juga ya gajing kerpat jungi habangi la lebu ya kesti nadu basdang hasua ban pat poi kene tarikru ngila lej asin ban kum juru ngila lej ban ya kenduru ya rebak senong. Hendrai kim sim kia ai dengi ngi kum kun somla ngim la le ai ngim kwa hiru ban ya studio ban ngelek persyak bat ki bor jukaan ngai ngi super snow tangine kitin berkenjat kublesibun.